Kamsalo inavi rilekhi chiribidi asuzani tsalo ketani kini no mukubidi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisani rilekhi chirikini tupulani tsalo NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuno Iran gaku yipikano pikiuno New Iran gaku ngo Israel gaku na agusha kyu hipolo United States gaku kasapa gaku Saudi Arabia gaku ngo United Arab Emirates gaku eno Jordan gaku ngo Qatar gaku no Israel gaku kupuke pushaye New Iran gaku na agaku hipakosho iwana amku kiji laki luke pushinani ipi Rilekhi chirikaki muchulani tsalolo Hindustan Times Sutsa Kithe no pikiuno Iran gaku good force wushimi odola top commander shakyu Ismail Kaniye Lebanon gaku khujuvekethu timkona pa phuju pahawai ipi tigongno Iran gaku na paye Israel gaku gangno spy CID laki shaganini ipi pa pulup sawai Rilekhi chirikaki muchulani tsalolo Northeast News Sutsa Kithe no pikiuno India gaku Assam State Morigaon district la muchulani tsalolo Morigaon jail ko kila khatha pepa ke ko dolo timpungu ye polwai ipi Pano punguna blanket ngo bedsheet kami akiki toy mlaveno aku ki wall fit mukula ikuveno pano pungu tleno po khawai ipi Pano pungu ye ovekyu tsalolo itimi totimi kami shiptha vekyu gongno Protection of children from sexual offenses ye zakiklono kwalveke koke ipi Pano pungu ye muchulani tsalo inakhe ai lakhi ngo kini kihilo po khawai ipi Rilekhi chirikth ta khani tsalolo Asian News International Sutsa Kithe no pikiuno Israel gaku wushmi qona ta khani tsalolo Lebanon gaku capital Beirut phugi phivila Meistra village phulo bom vesuvetsikulo timi chiri pungu vekapithivai ipi Itagi Israeli Defense Forces wushmi qona Betraun town phivila Derbila town lo bom vesuvetsikulo timkini vekapithiveno timbidi izavai ipi Tlena timlakhiye khu kila mchimlavai ipi Rilekhi chirikth ta khani tsalolo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno India gaku Manipur state la agalami amko pomona civil mi qolawna huka khalche kyu gongno Manipur police mkono agalm ko tipako la khan kyu gongna agushmi amko lakhi anti extortion cell ipiki umko lakhi khakhwai ipi Ena amko hipo ye ADGP Additional Director General of Police shakyuno jukto chini ena sape chini ipi Ena zone kumsala DIG Deputy Inspector General of Police kumsana sapyani ipi Manipur state la agalami amko tomona alho kutu civil mi qolawna huka khalche kyu gongno lidi kishimi timi tomona igona aveksa sholvai ipi Itagi asa Kithe no pikiuno anti extortion cell mkona timpolawna huka khalche kyu timi akhena mukulaki kalvai ipi Timi akhena mukulaki kalveke ko dola khamiye agalami ko ipi ena khamiye gang member ipi Itagi National Highway lage agalam ko tomona yegiklo akoto nemga khapu chekyu tipako lawna alho ku thu huka khalchekyu gongno yegiklo tipako sishopen kyu gongno CRPF Central Reserve Police Forces wushmi company chigso a tomola khwai ipi Ena CRPF wushmi amko kinige akoto nemga khapu chekyu yegiklo tipako escort shin kyu gongno to pe khwai ipi Rilekhi chigth Rakani tsalolo Ukrainska Pravda Sutsa Kithe no pikiuno Ketani kini no muku kini mpe sipukhi muku bidi tsalolo no ishiktolo Russia gaku ngo Ukraine gaku no agusha kyu hipolo Ukraine gaku wushimi qona Russia gaku wushimi alkango bomna vekapithive ke koye akiki hila latsgo ketani hoswo tache akheto kuna shigeshwai ipi Ena Ukraine gaku wushimi qona Russia gaku aircraft wushikyu bomna ship service ke koye akiki hila akhek tuna hoswo toku ipi Helicopter kiono akhek tuna mukutoku tengushi yigiklu ketani tache akhe tokuna hotsni lakhi Armored combat vehicles wushi yigiklu ketani chiritsni akhe tache na hotsni tso Artillery system wushinanu ketani chiritoku akhe bidina chige Air defense system wushinanu akhe tokuno hotsni tache Multiple rocket launchers wushinanu ketani Lakhi akhe knina hoswo lakhi Amizu khapu chekyu yigiklu no ketani mukutswo akhe punguna hlotache bidi Agushi shukano mukutache Tactical unmanned aircraft ketani chigswo akhe tokuna hlotoku kini Russia gaku wushinanu hipako kumse
Ukraine ga khu gushmi qona agusha ki hipola ship sa de sei ipi Russia ga khu na Ukraine ga khu sa sa agushin pizu na Russia ga khu President Vladimir Putin no pikiuno New Russia ga khu na Ukraine ga khu kumzi ye atsala chige dolono pra lebets nani pikimo Russia ga khu na Ukraine ga khu sa sa agusha ki hipona ampe kini akhi tsini ena atsala mukula khishivai ipi Ikimo Ukraine ska pravda sasa kitino agushi hipolo Russia ga khu gushimi qona Ukraine gushimi kiji alkango bomna vekepitive kilo pismo eno Russia gushimi qona Ukraine gushimi qovu agushinanu kiji bomna ship savets kilo pitchemoi ipi Glakhi strict takani putotsalo Russia ga khu gushimi qona Ukraine ga khu capital Kiev pugengo Poltava Oblast ena Chernihiv Oblast Sumy Oblast ena Cherkasy Oblast la drone bomb hotspot che vesuvets kiulo Ukraine ga khu gushmi qona Russia gushmi qovu drone bomb hotspot che dola drone bomb shigla ki space kungu che kilono air defense system gushina nu peithano vekamba vetse ipi Tileno Russia ga khu gushmi qona missile bomb bidingo Iskander missile bomb kinige Ukraine ga khu la vesuvets ipi Itagi Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky no takani tsololono pikiuno Russia ga khu gushmi qona aszani tsalolono ishi takani tsalak tolo guided bomb akhe to kusho new Ukraine ga khu lo vesuvetse ipi Ikimo tibi kije vekepitive no kije izave kela pismo Itagi Ukraine ska pravda sasa ki keno pikiuno Russia ga khu gushmi qona Ukraine ga khu Zaporizhia Oblast mo Kherson Oblast la Russia ga khu gushmi qovu bomna electric power station tomo ship savets kiwongno Timi tomo na electric vu itum lavai eno igona avek saukshol vai ipi Glakhi chukth takani tsalolo wion sasaki teno pikiuno Norwegian Nobel Peace Committee mkona muchulani tsalolo Ayeghiqha nuclear bomb akiuga khu kumsevila khunjikiuno Agushila nuclear bomb peithakelo ipi khunjwe Glakhi chukth takani tsalolo the Hindu sasaki teno pikiuno Israel ga khu gushmi qona Lebanon ga khu la Hezbollah galmi qosas ita Allah akum toshi agushni pi akupu shive ki wongno Israel ga khu yipekana United Nation qula atu sha ki vila United Nation peacekeeper gushmi qopela Lebanon ga khu guthu khvena a tawla po khavelo ipi azat vai Israel ga khu prime minister na United Nation qula atu sha ki ngo United Nation peacekeeper gushmi qovila azat ki tipo ye agushi hipola panongge akhu ka havena sa ki wongna ke ipi Itagi asa ki tieno pikiuno Israel ga khu gushmi qongo Lebanon ga khu Hezbollah galm qona Lebanon ga khu la agusha ki hipo tavepen ki wongna United Nation gushmi aga khu shigibidi lono igike qona Lebanon ga khu la ngwa khani ipi Glakhi chukth takani tsalolo the Hindu sasa ki tieno pikiuno Israel ga khu gushmi qona tupulani tsalolo Gaza yege ahu bom vesuvets kiulo Palestine mi timi mukukini akhu ka hawai ipi Ena tlena timi tomo izave ipi. Ikimo timi kije izave kila pismo. Itake United Nation World Food Program kona pikiuno. Katani kini na mukuktumpe glakhe tsini tupulani tsalolono ishiktolo. Palestine Hamas galam kongo. Israel ga kuna Gaza Strip yegla agusha kiugongno. Timi tomo na igona avek sauk sholvai ipi. Agushi hipo gongno. Palestine mi timi tomo no Gaza yege krena po khave kimo. Ite hiem Lakbidi show Gaza Strip langwa phe ipi. Ishif sa kithe hipado nongkam chishkim thi.